sala ya witri alivyokuwa kisali mtume sallallahu alaihi wasallam sala hii ya witri. Qala rahimahullah: kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi ath-thaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika salatul witri rakaa ya kwanza baada ya Fatiha anasoma sabbih isma rabbikal a'la mpaka mwisho wake, na katika rakaa ya pili baada ya Fatiha anasoma qul ya ayyuhal kafirun mpaka mwisho wake. Wa fi thalitha rakaa ya tatu qul huwallahu ahad, husoma baada ya Fatiha qul huwallahu ahad mpaka mwisho wake aya 4. Wa kana yudhifu ilaiha ahyanan qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Alikuwa akiongezea qul huwallahu ahad, akiongezea mara nyingine qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Rakaa ya tatu ya witri mara nyingine alikuwa akisoma sura hizo tatu, qul huwallahu ahad na qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Wa marratan قرأ في ركعة الوتر ب100 آية من النساء. na mara fulani mtume صلى الله عليه وسلم alisoma katika rakaa ya witri ile ya tatu akasoma aya 100 za suratul nisa. Mara fulani mtume صلى الله عليه وسلم alisoma katika rakaa ya witri ile ya tatu akasoma aya 100 za suratul nisa.